Lajkujte video ako želite još karijere na mom kanalu. Eneba.com je najbolja stranica za kupovinu digitalnih proizvoda. Na Enebi možete pronaći apsolutno sve kategorije, a već danas kupite najnoviju FIFA 22, a možete ju platiti kako god vama odgovara. I naravno prilikom kupnje koristite kod Dorian3 za dodatan popust, svi linkovi nalaze se u opisu. Pozdrav i dobrodošli u prvu epizodu karijere sa Real Madridom. Da, dobro ste čuli, vraćamo se u karijeru sa Real Madridom. Kao što svi znate, ja sam ovu karijeru radio u FIFA 21 i nisam je dovršio, falilo mi je recimo par mjeseci da je dovršim, par mjeseci u igrici da je dovršim, ne pravih kao životnih mjeseci. Ali ove godine sam odlučio da uzmem stvari u svoje ruke i da stvarno završimo karijeru sa Real Madridom. Pošto sam ja, ajmo reći, zaljubljenik, odnosno gotivim Barcelonu, a pošto moj dragi kolega Gaga radi karijeru sa Barcelonom, nisam želio da pravim karijeru sa Barcelonom, nego je eventualno možemo odraditi kada Gaga završi svoju karijeru, onda možda mi nekad odradimo i karijeru sa Barcelonom. I još nešto da napomenem, ja volim raditi karijere kad je u pitanju YouTube klipovi sa, ajmo reći, jačim klubovima, jer je to puno ljudima zabavnije nego kad gledaju karijeru sa, recimo, ne znam, tamo Newcastlom, recimo. Bacite like na ovaj video, subscribeite se. Želim da vidim jako puno lajkova, neću da kažem koliki je neki broj, nego stvarno opalite like na ovaj video da nastavimo karijeru sa Real Madridom. Želim da vidim veliku vašu podršku, što više bude bilo podrške, više ćemo izbacivati FIFA klipova i naravno više FIFA karijera klipova. E sad, Gaga radi one pres stvari na početku klipova i meni se to jako sviđa i ja iskreno ne bi to radio zato što mnogi će pisati kao kopiraš Gagu i tada u suštini to bi bilo da sam preuzeo ideju od njega, tako da ako imate neki sličan, a dobar prijedlog, pišite dole u komentare. A sada toliko previše duljimo, mogli bismo se baciti na karijeru sa Real Madrida. To ti lajkuj video, jesi čuo? I zaprati trovo, link ti u opisu. Znači, uzimamo menadžer karijeru, uzimamo ovog ovdje gospodina i nazvat ćemo se normalno, pošto jebi ga, ja vodim karijeru, nazvat ćemo se kako se ja zovem. Ja se ne zovem Dorin, ja se zovem Dorian. Hvala. A prezivam se Knežević, bravo. Pošto sam ja iz Hrvatske, ja ću staviti da je i moj menadžer iz Hrvatske, tako da ajde i to da napravimo. Što se tiče njegovog lica, nećemo ništa tu previše da mijenjamo, ali frizuru moramo. Znači, frizurica mora biti jedan lagani short hair i napravit ćemo neku laganu frizuricu. Stavit ćemo recimo ovu frizuru kao što ima Diego Simeone. Nešto tako, neka bude ovako crna da nam se slaže uz bradu. Što se tiče outfita, to će naravno biti ovako neka lijepa odjelska varijanta, stavimo lijepo tako, bijela, mora biti jebiga bijela košulja. E sad, crna kravata, to nam nekako ne znam nija kako bi nam išlo. Inače, badge Barcelone neće biti, znači nisam uzeo Barcelonu, nego to tako stoji jer sam stavio kao svoj omiljeni tim Barcelona na početku. Stavit ćemo ove neke crne cipice, ali pošto se vide malo čarape, moramo onda staviti crne kako ne bi bilo klošarski. A naravno uzimamo Authentic Club ovdje i zatim tražimo nogometni klub Real Madrid i evo ga. Imamo 129 miliona funti budžeta, jako puno stvari je critical, nekoliko stvari je low, tako da to je otprilike to. Znači stavit ćemo eure, enable ovo gdje već jesmo, u grupi Lige prvaka to naravno tu nam je Inter, Real Madrid, Šahtar i ovdje bi trebao biti šerif, ali pošto nema šerifa mi ćemo eto ovdje čisto iz neke fore da ubacimo Dinamo, zato što je Dinamo igrao tu posljednju utakmicu prije nego što je ispao od šerifa, odnosno šerif je prošao Dinamo kako bi došli u Ligu prvaka. Stavljamo naravno Ultimate da nam bude onako što teže i što realnije. 6 minuta mi odgovara, financijski takeover nećemo da stavljamo, sve ostale stvari ostavljamo kako je. Idemo enable i pravi se naša nogometna FIFA karijera sa Real Madridom. Evo nas, Knežević je ovdje na pres konferenciji, dolazi gospodin menadžer, Ancelotti je došao, dobio otkaz jer jednostavno izgubio od šerifa, nema više pravo da vodi Real Madrid, a ja sam sad stigao da ja dovedem Real Madrid do vrha. Uzet ćemo Asian Elite Cup zato što realno najviše novaca ima u ovom kupu, tako da uzimamo ovaj cup ovdje. E sad, što se tiče igranja utakmica, mi nećemo danas igrati utakmice. Zašto? Zato što je ovo prva epizoda i želim da napravim uvod u serijal. Prije svega da vidimo što oni traže otprilike od nas. Dobro, traže da potpišemo mlade igrače, bla 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 bla. To nam nije toliko bitno. Traže 7 clean sheet utakmica na domaćem ligaškim utakmicama, to bi trebalo biti valjda ispunjivo. Potpisati 3 igrača from North America,
Ok, što baš od tamo, ne znam. Traže da osvojimo Ligu prvaka, to će biti malo teže, ali jebi ga. Traže da osvojimo Copa de Španja, odnosno Copa del Rey, španjolski kup, i traže da osvojimo La Ligu, odnosno španjolsko prvenstvo, i traže da ostvarimo ove neke gluposti, financijske profite, što nas u suštini ne zanima previše. Što se tiče igrača, ovo je popis igrača koji trenutno imamo, znači ja ću lagano da prođem i dole u komentarima želim da mi pišete koga da vratim sa posudbe ako nekoga želite da vratim, koga da prodamo ako želite naravno da nekog prodamo. Naravno ja ću imati tu također svoje neke zamisli, svoje želje šta bi volio da stavim u svoju ekipu i kako bi volio složiti da meni odgovara. U svakom slučaju, moj neki cilj je, ajmo reći, pomladiti ovu ekipu, riješiti se malo starijih igrača, što znači u suštini riješiti se vrlo vjerojatno možda i Modrića, možda i Benzeme, ali vidjet ćemo o tom potom, pošto napravit ćemo sigurno jako dobre transfere, a da bi pravili dobre transfere moramo da prodamo i nekolicinu ovih starijih igrača koji se već duži niz godina nalazi u klubu, koje bi ja osobno volio da promijenim. Dole u komentarima, ako vidite recimo komentar, a sigurno će i da ih bude, dovedi Kyliana Mbappéa. Nemojte pisati taj komentar, bez veze si oduzimate vrijeme, samo jednostavno lajkujte neki drugi tuđi komentar i to je to. Čim ima puno lajkova neki komentar, ja ću automatski shvatiti, ok, puno ljudi je zainteresirano za ovo, ajde da vidimo da li možemo nešto napraviti. Tako da, ako već vidite neki prijedlog koji ste već vi željeli napisati, onda samo lajkujete od tog nekog, da ne morate bez veze vi bez veze pisati i to je više manje to. Znači što se tiče kalendarske sezone, prva epizoda bi se vrlo vjerovatno sastojala od transfera, to je prva ova sljedeća epizoda koja bi izašla nakon ove, sastojala bi se od transfera i naravno igranje ovih utakmica u ovom kupu prije sezone, kako bi jednostavno ja malo se zagrio za Ultimate Edition, ne Ultimate Edition nego Ultimate level igranja, pošto neće baš biti lagano jer igrat online i igrat Ultimate Edition protiv konzole nije isto, treba malo shvatiti da vidim kako se konzola kreće, kad to shvatim vjerujem da će biti dosta veoma jednostavno. A vrlo vjerojatno tamo negdje od treće epizode, kad već obavimo većinu naših transfera, krenuli bi naravno sa ligama, igrali bi recimo do 3 do 4 utakmice po epizodi, možda čak 4, nekad i 5, zavisi, vidjet ćemo kako stvari stoje. U svakom slučaju volio bi da ovo ne traje, ajmo reći 100 godina, da ima sad milion epizoda ove karijere, nego bi volio da do nekih pa makseva 15 epizoda da završim ovaj serijal, mada i tih 15 epizoda, mislim da sam puno rekao, volio bi da završim i nešto malo prije. Vaše prijedloge o transferima, o serijalu, kako bi poboljšali ovaj serijal, naravno pišite dole u komentaru. I lajkujte međusobno sebi komentare kako bi ja to mogao da vidim. Formaciju koju ću igrat ni sam nisam siguran, ali znam da će recimo mnogi igrači odavdje možda da odu, a možda i neće. Mnogi možda i sa klupe će da odu, a možda i neće. Uglavnom plan je pomladiti ovaj Real Madrid, prodati neke, ajmo reći, starije igrače i dovesti bolje igrače. A što se tiče one press konferencije kao što recimo Gaga radi, meni je to dosta simpatično i zanimljivo, ali vidjet ćemo šta vi kažete dole u komentaru i šta vi predlažete da radimo povodom toga, pošto mislim da je to dosta simpatično i dosta zanimljivo za serijal. Ne mora biti nužno da ja to radim kao neki menadžer, nego eventualno možemo to da odradimo kao ja i da odgovorim na neka pitanja zašto sam nešto napravio, a nešto nisam. U svakom slučaju pišite vaše predloge dole u komentaru. Od ovog ovdje gospodina imamo velika očekivanja. A ovo vam je idealna prilika da dole u komentarima pišete neke predikcije šta bi mogli napraviti ove sezone. Znači imat ćemo španjolski superkup, imamo španjolski kup, španjolsku ligu i imamo ligu prvaka. Imamo 4 trofeja u igri ove sezone i dole pišite u komentarima koliko ćemo ih osvojiti i kojih od tih trofeja ćemo da osvojimo. Tako da sad je red na vama, dole u komentarima pišite prijedloge, koga da dovedemo, koga da prodamo i tako dalje. Međusobno lajkujte vaše komentare, lajkujte ovaj video kako biste podržali karijeru za što prije sljedeću epizodu. Subscribe se dole naravno na kanal i naravno dole u opisu imate link od trova, dođite tamo, puno bi mi značilo jer stvarno vikendom streamovi kidaju,
a tokom tjedna naravno malo manje jer ipak idete i u školu. To je to što tiče klipa. Možda ova epizoda nije ispunila vaše očekivanja, vi ste odmah očekivali da ćemo igrati utakmice, ali ne, prvo sam želio da vam kažem s kim radimo karijeru, koji je cilj moje karijere, a to je da pomladimo Real Madrid, odnosno da te neke starije igrače koji igraju već jako dugi niz godina u Real Madridu, volio bih da ih šutnemo sa strane i da dovedemo neke mlađe igrače, neke bolje igrače na koji ćemo moći brže razvijati, koji ćemo moći, ajmo reći, upgradeat, a ne da sa ovim starim krkanima pravimo kao neke uspjehe. Tako da, like video, subscribe dole na kanal i mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, ćao! Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.